Krista Tisanjala kasupi de ta te ho na bon chavin ka ngai lut naw salam ka hin bole tuni video tha sim thea ka ka ki pa in video sim yong anum pun video khat hin sim di ki ti pha ludin chule tha jong ludin chun kan sim zom jing thei pun hi jong le tunia kona kalung gel chun ai thei di ngai le Sunday si hin Houlimna hung kinai dam ti kalung gel khata hin icha hin comment ayong na lunggel hin savin lang Houlimna nei jiwa pha na ti yong hi tunia ka seiding hi anu ya hin thugula chun kan pitan ke kalungput jong ma san ka seido nomin inam sunga hin denomination bui ni boivin nang hoki ti na hin mizo si he boi gamin kamuin ye chun hoin kai hung hi jong le khupi khada jong chu huin khada ke kai bom theilo ke pelmat muna hin khobang te hiu hi kana punain hi chi ka deilo na pa hi ana short tan ka pin tha ma sanga konin pathin oi chi ki hi ip ti le hi tia hi hoin khada yong ki khom theilo wa mun chum ki dalam ti ho pu na lin ta kana nein ye chun ke hi kapu na ho hi lunga ka gel me hilwin na ton jong kapu do zin ki phar seina hi pun e hen KCC litan mongkot che pu kana lain jong ke adinga ka first step motional bomb wa choi dia lom ki ti chu kopi sang khat hi release ding kun chain kopi sang khat ka nei pa chu Salom Bible College KBC Sapermina chun kana pi in hi chu ho chu ke ma ki pa cha na le elule ki phat bol na hilovin pathin in kalunga denomination khan tumum lova ngai lu na zala na to theina pa ai kal sun theina dinga kana gel pa hi chu ho chu na to ai pu do sa in ka hen hi chun ke ong ka ki pa len kan sei num chu chi hin tu hin ECA church hin ka ki khomin lamka ka hong hun hin mi tampin song si bo ayong KCC ome atin thingkang phai kom lai chun ke bang chun kai nei pa ECA ki khoma ke KCC lang pe ka ga chu ding ti chu ke ya hiloi ye chun ECA ka hongom phu ni na hele tu chen in jong Lajangphai hi ECA church hin ya ki khom ka hin chen pathin ECA ikoi na hi ke yong ka ki pa le jingin na chunglang pe mi hon he in tin hi yong le ke ma kham ta ka ki pa na thu neu khat kan se do nom chu kadam mo lain jong kum thu piu ECA in kum thu pi an gol do ho hin na satan e na tong khain e na til khovin ji chu damwa kanom lai 2021 kum thu pi chu ka se hil lo le tho ha tan lhayu te ti na in ha ta in pathin thua ko na kan changin e chu ho lai chun damo pom pomin kan kal song in kana pan garin ne vini poin car yong na hi pon garin ne NS 160 hot to ne nga ta ai nei ti pom chun tho ha ta in lhayu te ati tol hanin kalal kom jong le chu kum thu pi chun in til khovin ka ti dan chu tu lai hi media khang hin Facebook la aga ki lu jong le lim hong ke la awai le thu ha tan leu te ti chu kum thu pia hongum ji ting chu le chun itil kho ji ka ti na na hi de jun ka hongum min hai le 2022 kum thu piu chu na pon bu sonamun ke len in ti 2022 kum thu piu hong hi kidin ya hin pathin 2022 January date 3 in lamka thingkang phai in hludin kum thu pi de chun aki tu chale tin kalai na ji chu pon bu sonamun ke len ma ka hin lamka kam lani chen kum thu pi ni to kha dan chu katina kum thu pi dung zu ya pathin ei pui dan chu ambana lamka hong ki hun ki ti chu mi in chengan le la hin ai lo le sumle payong alu hin lamka ki ti hin bhara pi ding hin chule bi ham tui ge ya ki cho hin hiti ho chapang admission tuition fee hitta manga sum lut namuna hong ki ti chu ilunggel jong hi pitam khat hongum ai lo ham le icha ten papai prang ai chilai thingkang phai ka ne indi di chu khut that ai ji chun papai pra la ina hi nium sa hom building anium sa mo ham ti ho ka cha ten inan de chat ko mu jong le mi na lunggel tam ta ling law ta ting ane ki jing line kum thu pi chun jisu lam kat jingote ti hi 2023 na 2023 kum thu pi hong hi kidin cha chun jisu lam mi khat ting chule inil na ho ai lo le ei magan the no chi ma cha hong hilovin ki til khona lin ta hong ki nei a ban hin bi ha ikum tu kum ECA kum thu pi chu ipi hong hi dio ka ti jing line pathin gam le chon phat na hol ma sawin ti Matthew bungum chang som thum le thum na chan koi kid vin hi le na sa ta nei til kho kidin achung chorin Lajangphai kum thu pi ECA kum thu pi se ma sapin New Year speaker yong ka hi kidin hele ka ki til kho ma hin hi chi Bible chang hin cham cha ka chan thil lo pi ho kon
เนี่ยขัดอีเสดอดิวเลยอีกกิติลโคนันนุ่มใจเลยพี่ฮะอามาสันประเทศกำลังจนพันนอลมาสาเป็นจุดยังเลยฮิจังซีจงฮินี่กิปีเบดิวฮีตีฮิจิกิปีเบดิงปากกัจจันปาฮีตัวเนี่ยทุกเวลากันจีจู Church Evangelist จูหงฮีไอ้นะมีตามปีจนเฮงเนี่ยมีอยู่สิกิบังโลฮีจีจนเป็นท่านในโลประเทศนักกูนายงฮีพี่ฮะฮิโลยองฮิไม่เทอามาทิปนั่นน่ะสตาทิปจะเอาจุเปลเทฮิตลอไอ้โลเลยมีอันนี้จีฮัมขันเอาจะมาจุเปลเทฮิตลอว่าเลยอีพัมขันเอาดิ่งโดยองจุเทอามาวังตัวเนี่ยกัจจันทิลฮีอีพัม Church Evangelist จ่าฮิจงเลยตัวเนี่ยให้มินโตมุนองตาผูนักโกหินอามาวังตัวนี้ฮิจิตบังจุฮิโลวินฮิตบังฮีปะทินไอจันฮิติฮีเกินกิลานะขันเฮจีจูกุมทุบอินอาศัยจูอามัสซันปะทินเลี้ยงกำเลจนพันจูฮอลเลจนอีเตียงจูเลยอาบานนี่กิปีเบดิงฮิตียฮีปะทินเลี้ยงกำอากิตีฮอลดอกมัสัดนิงกิตีจูเฮจูจูเยซูคริสต์ตาหินอามาอาจุนจีนะจงอมินเฮนะจงอมินอิซาไกกิเซลฮิจิกิเซลมูดอเทนดิงอาจูอามาซาเยซูคริสต์ตาเนดิงตีไปตัวเนี่ยอีท่านุบนะฮาวเอเวนเจลิสหินตินไอโลฮัมเลพาสตอร์หินตินไอโลเลจิบเลกาลอีพีฮิจงเลปะทินจุนอาอุมินเฮไอวังอินอามาซาจิฮอลดอโลไวเลโจจิกิจังเทโลเฮเฮจิจุนเกยองฮีอาขามินเป็นท่านกันเนอามาซากิตีจุนกงเกเวียนเฮโลโออามาซาจุปะทินซาลากันเนฮีพาดินเกเปเบดินเกยดิงาไงจ้าจูอีบิฮัมคุขัดอากามอสังอาชาร์ลส์เอเวนเจลิสไอกิเปเบียไอดิงจูไอสาดิจูฮิจูเกยดิงาไงจ้าหงฮีพานาปะทินไอปีเองฮิจูก็มันไอจูลาเทลูทิลปะทินทิลปีกัจจันไอฮิจูหินตินก็สปิเตก็กิปะเลจิงอินกัลุงอัมงเลจิงอินอุปาดีปาวขุลุนอาโกนิน Church Evangelist ฮีนะออลเดนไปทำขุดงับนะขุดทิ้งงับนะจูการจังอินก็กิปะอินเฮจิทูฮีฮิตีเห็นเกฮีละจังพายฮีกุมขัดนะ2022อาจูนูเตนิหัวมันขัดว่าเฮละจังพายก็กระจิเลเขาเสปูเลเขาเสปีหินน่าสตันเอ็นไงลูฮันินฮิจิจุนปะทินzalin in bahara kum khat cha hyong le in luman lalovin na koyunge hung tein ki ho khwa hungomin ki hon jang pathin na chunga ka to no move atina pa chun ke yong Lajangphai hi 2023 chun kana zonin hi chi ka zut na hin kum khat hung lin pha din ningkum kum thun kun chun ka gel le chapang ho kai na tui bung to kine hi to genesis a kai ji uchun ke ading na gamla le na ile khulanga anum ding ka tia hitan hi zong le hausa pi le hausa pu in i hung thlo kit hanin ka tu kit na lain 2024 jong mangbom ki du hite bom ki du hite atikil hanin na hile ya chun ke yong kapile kapu hausa pile hausa pu ngai lut ka chan chu ka ki pa in ke yong kana nom ki tan henge ka tin ja chun kapile kapu ko ma chun ke yong cha ka ki domin kum khat nium sa lon ka ki pa chun mabana hi ti body tamo ka ti 2024 yong in bahara in loman kala ki loading a tikil hanin ka ki pa ni ti chu ka hung phat chun hobung hon jong to khom pi ding in dei ki duvin ya hin hap ta khat phat ka pi ana ki gelin chi sunga chun nanup lo nin he sa in ti he secretary pule chairman pu hung ranin ka ina hin hung team ranin a hele ke hi phat masala in jong Church Evangelist ding hin tipna kana changjin a hi wangin kalhin la ka hat lo kan ki het jin mi la tha thei ka hi pui ka ti jin chun degree khat yong choi lo Bible University a sim lo khat hitia Evangelist title chanjing ding chu kana ki phat lam jin kalhin la na ka ki het jin kana num pun ama wang tu chung hung ki tip na hin kanu in Houlimna chu angai na hile kanu in nala te ding hi tin aina seipin chi Church Evangelist din mun hi na tu ding hi ati na hile kanu seizalin ka hin tu in ka hung nomin kanup na chu ka gapi na hile ordeni bolovin thin so na ine win hi chu chun thando na kitidam thin so na ine win ka to dingai pi chu Church Evangelist kha ina ka to dingai pi chu in so na mai cham nei sim pi win tauna ni man pi win chule haubung mi pi te ho chin so na til kho na ni nei pi win ti chu he chu ke mo pu na dinga ase win hi je hin phat atam zo hi ka ong be se pun na nilha si hin ka chut nomin cha chun ap ac be pi ki du chu lakhat sunga hi haptani ho na pot thei ding hi adang se bang chu a hi thei ding ai le ki ho ni ki kho pi win ti chu hin e cha hin masang banga chu thasia pot na chu thei ta lo ding e yong chun phat ki sim ko ma lakhat sunga chu ni ve ho chu pot thei na
Sunday ni hovel chu pot thei chule Sunday ni thumho chu Lajangphai church chu ki khop te ding chu ka to khom na wa ka ki lul naw in sun ka chu ding kum khat sunga chu in hi zani lam pi hi tawin Lajangphai jong hi chi hi kum khat sunga ka chu ding chule Sunday ni bo ka pot thei ding adang si chu hi tia church member ho to ka ki khop khom na huin kaya ka pan ti ho hi to monei pi o hi ji in ke yong ni la phat le kon khan phone bol le kala ji lo ko mai sam ko sim ko manom ji chungchona masang bonga chu mun tin ki su thei talo ti ho Kamopohna ho jong chu nei het pi wa ipilam hi jong le program gun hin tin pi jong le ai ki het to duty a chu kan se hin chule itabang church evangelist ki chang ki ti hi ema thipna ema he na chang ding ki ta han nang le ima ka hi lo dan ka ki he din hi chi pathin thil pi mong mong hi ja chu kum thu pin ei zuin kum thu pin ka chunga na tong e ka ti ta banga ka ti gola chu ama sa na ma gam le chon phat na hol ma sawn chu ting le ne ki pi be ding hi tia chu hi chi church evangelist hi pathin nei pi be ki dei hi tol hona chu ki pa thu ka hin se ya Kamopohna le ka chan thil ho hi phar khat ting chule ke hi chung liang wa cha tabanga chu mun kha kana ki chun le ka hin in dat nei lu ka hi ja chu he tai le ka hi ja tu chi Lajangphai kaum pa na ka chan church evangelist hi kenyang kan phun do dan tin hlai za nam kan hong chi tan phun do lo di ka tia le tu jing ka chun kalunga in phudin he cha chu kan phun hin cha chun hangdong ti hon tu nia isina wa konai ki tir khona diu chu khan tum nei lu pathi nei I ho pathin hin na ho ki ho ti ni khan povin ai wang na sunga hin ki ho hi chi ka hivin ki ho ke hi chi ki ho ke hi chi ti hin I boi vin choi khangdong hon I su to ngai I pui pa te ho hin na chi hil piu tabangin amo lung put hi he tabang khan hi aum ta nei hi chi pa hi hilo ding ai na ke khu khat ka om na chun te si khat hi an pui lu vin ama nu chu thidinga hi ta en thidinga an pu hla na wa doctor hon jong upai nei talo nunga chun ain ku ten ipi a ho limpi na wa hin hi chi te si pi chun thuan sein ke hi KBC an thi sa lo vai le kalha dam lo dinga hi atin ai lela a umna nu chu a umna teu chu CRC a hin CRC a hin amana sei chu ECA ani thi sa diu hi a khoti lo ai kal halam lo ding hi ti cha seitan ye chun khusunga ka umna te chu aboi ke even I chu hi ka gela ka ngai tu le ipyam thuil di lo ti dam amo chula di ki sama ma di hin thuil di lo tam tan je hin so pite ki pum khat na dinga isu si theu thuil lo bang chu kala poi ka ti no ma na kon kha chuna sein pasol hiu jong le nge I ho hi itlang khana sei dinga pui chawei the yong ki be ta lo he chu Christian hi no kum jakhat lam hung ki hi tan thuil hem yong I heaven hi cho jong hi chi tu sei pa kon chi lung tu ban he ti hong ba na noi langa to ho he ni he su ke we na hi chun ka so pite ki bung khan na dinga tu sei jong I he do hin ama wang hi ta tu sei ho chu pi ha he sao hi ja mi kon khaden I ho en bo ki ne ute I ho a mi bo ki ko te ti ho he ka za nom ji pon na ko hi le pathin amana pa ka ya ko na sei ding nei mi bang chu I pom pha do ngai na e chi lewa I ki bung khan ho ka pu na noi khang dong ani ne thi mu vin lang I ti lam dola panila di ho na tu la hi pastor ho ai lo li ho lam ka ho ni vian no hi ki bung khan na jing in om tan ka punai hi chu hi zalo ding in ko hi yong le pa ka ya ko na sei ding nei ho chu I san the I pom the ngai na hi ji ti lo wa ji ki pum khat dom lo ding hi na ho ki ti na ho he I ho a bo am ho a bo ti ho hi lo ding in I bon cha pum khat hi the na divini ki Houlimna pathin phat thei bo in tin chule church evangelist ka hi na Kamopohna yong ne khat kan se hin ka sei sau thim tan na tingai dam hutin sei kilo mai le ama wang I sei khau pathin phat thei bo piu hano ka ki pa e tawna nin man ka bovin church evangelist ka hi na kan se do ka ki pa pathin phat thei bo tawan amen